Шербери елана кене тихвин ярмарки ертет. Выл ялда пырнаган семшенте, хула жинны семшенте козакла. Онда темте бір туянма шешмар терлі уява худшынма да пылать. Пазар речесене паян республика пучлыхе Михаил Игнатьев щицы курча. Пазар лаптыге первежімзір сірлет. Кунда чываш тудар вырыс юррики визем елден зедірәші. Илемлі тумдері вара пықсадыранаймын тыца бұғас келет. Еланагене ергебе ярмаркара терлі халышын нызен карды жізіне ергелене. Візембе хыназым қызықланзақ палашыреш. Ибери чиричкасы ялдарыхын жен. Беларусь халық елы ергене гадарлат бір. Беларусин елы ергезем. Тада бізен келіш ұжын жемін бұл незене. Юнажар берен молдаванзем, куенже узбексем, лерелі вырыс халығы, тада онда үтті халықсем. Ярмаркара ялынкебеге хужалыха керлі ябала судаганзем теп вырын ежінашы. Елена Соловьева самахран шымады замысталать. Ку эже шемьебех явыштарна. Кунне пер можар судсан да савын іштет оста. Ширмші ол каялла күшады тума бұшлана, аджаземман твада аджа, зембурде күшады тавашы. Кышады тахынма, курнеде сынеппір, сунаппір, мен жындезесін, бұл чир-чирден сывадать. Епрень пуштаза вылеш черлих таранах туянма булать кунда. Шүрезе вынзан чучуба ярынма терлі тубы жыва хучынма концерт пахмада майбур. Киров облачынче пулдарулых ошкыне шербе хулыне кашны жула келет. Артистсем хызен осталых не кадартнебе бірлех ерден жүрене войзем выляттарза хавғаландараща. Бежен умай ебалагында, бірін главана көрдімір, азиян сауындардымыр, карусель биярындымыр. Темеше күні бұраган ярмарка программе Пуян на Сабашимежин фестивале алышы стызен кураве фольклор ушкнезен концерже терлі омырды тады үттіде. Яңғыбеге шамырсын кәшкеш пуже шаблыда қызықлы ердет, күнда уйрмақ шыматкун шин нумай пуласа гедеші. Чавашенникларым Вали, Владимир Тимофеев, Елена Дмитриева, Надежда Андреева, Вадим Владимиров.